Wilujeng enjing sadayana. Video kami di kelompok genep hayang ka puncak sareng menuhan tugas bahasa Sunda wawancara jeung vlog. Sebelumna nepangkeun nama abdi Rahyan Reza Palevi. Nama abdi Teguh Rasya Ramadan. Nama abdi Rizky Renata Ramadan. Nama abdi Nazrul Rashid. Nama abdi Arif Franciscus Sudabalian. Nama abdi Muhammad Dapa. Sampai ketemu di puncak dah. Di puncak ini mah. Nah, ayeuna abdi jeung babaturan nu berangkat ke puncak. Wonder what I'll do when the cops come through and the whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30. Wanna take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun's down. Hush now, I know we're a little too fucked up to stay still. Love, be as quiet as you can, cause if anyone sees, they'll just blow shit up. I don't gotta know if you're taken, I just let you know, bad shoes fake it. No one's gotta know, just us and the moon till the sun starts waking. Love's the only direction I see, as long as we keep this low, 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 low key. You ain't even gotta low, 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 love me. I said my king size, keep it a secret. Say I'm your queen, I don't wanna leave this low, 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 low key. Wizard with words telling me my energy so bewitching. So I'll go first, there's an open bar, let's close this distance. Oh my, don't make me have to spell it all night. I don't really give a fuck about all the he said, she said bullshit. So pick your poison, love, let's go somewhere a little more exclusive. Take a shot, take a chance, take my hand, boy. Tension so intense like an asteroid. Be discreet, gotta dodge out the tabloids. Let's not think too much, there ain't no problems, so long as we keep this low, 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 low key. You ain't even gotta low, 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 love me. You ain't even gotta low, 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 love me. I said my king size, keep it a secret. Say I'm your queen, I don't wanna leave this low, 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 low key. Wizard with words telling me my energy so bewitching. So I'll go first, there's an open bar, let's close this distance. Oh my, don't make me have to spell it all night. I don't really give a fuck about all the he said, she said bullshit. So pick your poison, love, let's go somewhere a little more exclusive. Take a shot, take a chance, take my hand, boy. Tension so intense like an asteroid. Be discreet, gotta dodge out the tabloids. Let's not think too much, there ain't no problems, so long as we keep this low, 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 low key. You ain't even gotta low, 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 love me. I said my king size, keep it a secret. Say I'm your queen, I don't wanna leave this low, 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 low key. Abdi jeung babaturan udah nyampe ke puncak. Ayeuna nunggu Acit jeung Rere. Ayeuna aing Ayeuna abdi jeung babaturan geus nyampe. Saat eta abdi jeung babaturan rek nyari daharan. Heula.
Oke guys, ayeuna sekarang Oke guys, ayeuna jeung babaturan geus sampai ke tempat dahar. Nah, selesai apa sih? Geus kelar makan. Nah, dicerit. Ayeuna jeung babaturan geus selesai kadaharan. Mantap. Oke guys, Abdi jeung babaturan udah selesai makannya. Sekarang Abdi jeung babaturan ingin bayar, harganya berapa? Tahu bulat, bakso jualan. goreng, tahu bulat 500-an, bakso goreng 1000-an, digoreng dadakan, mangga dicobian. Tahu bulat, Lumayan. bakso goreng, tahu bulat 500-an, bakso goreng 1000-an, digoreng dadakan, mangga dicobian. Tahu bulat, bakso goreng, tahu bulat 500-an, bakso goreng 1000-an, digoreng dadakan, mangga dicobian. Tahu bulat, bakso goreng, tahu bulat Main. God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Sini apa sih samping gua apa? Ayo wawancara tukang buah. Di daerah Ramada. Ya apa ya? Timur. Timur. Bayang Timur apa, Pak? Kan Bayang Timur. Enggak tahu ini, Pak. Bayang apa? Ya udah ah. Yang udah ulang luar itu. Enggak tahu lah.
sabaraha harga masing-masing tas kilo buah. Oh iya 15. Iya. 15-an. Maka 25 kilo. Salah 10.000. Yang kira palingan Panennya tiap hari ya. Tiap hari panen buat rumah. Kalau ada musiman tahun sekali. Anda macam buah Indonesia pak. Bisa komplit sih. Apel, mangga, pepaya, buah mantalan, jeruk. Buah apa aja yang bisa didapetin? Buah apa aja Pak, yang bisa didapetin? Buah yang bisa didapetin. Maksudnya ini sih ya, apa namanya? Ada aja sih. Ada aja, iya. Ada aja. Buah yang paling mahal yang mana? Banyak mahal. Paling ada sekarang kilo 25. Kilo biasanya kan 15, sekarang 25. Tapi naik lagi gitu. Gunawan bapak icalan di dia. Kan itu di pasar anyar, kali kasian, impor. Jam sabaraha wae bapak Jalan di dia mulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Tahun ke atas. Masih jam 3 itu. di mana wae bapak jalan Di dia pulang ke Bogor. lain di dia di mana deui anjeun ngajualan. Kita saya deh. Saya dia doang. Lapak Pak. Ah, lamun ieu buahna tahan berapa lama? Wah, lari. Lamun dupa Baru sehari kuat lah. gampang keringet ya pak. Panasan ke rumah. Ya, udah. Sekian kalau mau kami Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kilo. Apa nih 2000? Seribu. Nah, yang kagak kita lagi. Ini paling gua. Nah, lagi enggak? Saya. Oh, udah ya, Jen. Udah. Enggak boleh pas. Ya, kilo ya. Ya, Pak. Kalau telepon orang. Ini tambahin ya. Mohon Pak. Berapa dong gue ya? Banyak duit. Ya, tadi ya. Ganun Pak. Nuhun ya, Pak. Di dia kita lagi kena macet parah. Karena keluarna orang Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.